ngai thatu zong zong te chibai le ve kule mi pui lama tangin thu dik tak kan ngai thathrina party a chilero kan la om cheu bok ZPM kalphung thar hi a pathian thu te lul nen kalphung hlui a chil tu te hian do le sum ana chil zelani hi chuti mek lain ko ran pol khrang khranga pastor le upa ti ho hian in khom tam hi anin ti sa khomi na le anin ti vai ting tang na ani wang le biakin chu an van ram ani wangin thi to nuwa biakina member te an la in zon lu tir hi chu a khamom khop mai kor fol dum in ti pui thu nan an han siam chopa pathian ruat po ni silo thi nuwa biakina in zon lu le zel hi chu pastor than siaman ui thi son zon lu nen thu mun renga ti hi ati dik ngotin ka ria thi nuwa biakina zon lu vanram thleng lo an tam khopang le pathian in min zirtir lo phwa chop tam lu tuk kan pathian chop zel bok nen keipo presbyterian member tho kania ti sadan kan tilal talu tuk hian pathian thu a hlia zel don ani hi kan bible thiang hlimina soidan chuan emo pathian thu in min hril dan chuan ti om lo kan mithiam te soidan chuan kan ti lo le kan ko than kal manga chuan an ti zel hian pathian thu a hlia zota pathian thu a in biakin le pulpit kan ngai poi mo jok ti thei alo ni ta kanin khom tam le tholom kan wara sual sim le pathian thu kan hlam chi a tho tama piangin appointment an huma zelani hi member te chu thungai thla le tholom tho tu ate natla nga te a thok rim rim an ni loi si zoram christian te hi min hruai da zo don ani hi khompui ni khuala thibe le be lo kanin lal hei boxi lali suan khovela fan lai khan thutna thale thalo dewa thuturan ruat kha a social na sajia te kha o ho in khom tlem hi member te hian full support I pechur chu rangu Emmanuel pu keichu tu po ni se dot sei hre lo lutuk corruption ti hluar lutuk pathian dan le ram dan poisak na nei lova paljut poi ti lo hlei nei lutuka thil ti du le rorel du ram in to del na lampanga mala tak tak du si lova mi puite ril ru ti chizong le ko do ril ru putir zonga ram re thei le leibanga lutuk ni sia poisa sum fa ya semtum tlat ram hruai tu hi chu mi zong zong in fakin choi moin dam chung po in chief minister tir ma se mizo kanina le christian kanina wang hian ka fak ve thei ngai lovanga ka do dal reng zo kang si chong than zama pu editor I channel vul zel ro se Barama le Mizoram hi in musit tur kan lo love Barama ram house tang ni tur po sipai ro rel na dik lo takin kum he le chen aw pa mi pui re thei takin ram danga anwak vai ani hi keini po mi pui huap zo lo hnung zui kan la ku chen tu na mi pui te re thei takin min siama an du in min hnuk ti hi kan hrelo kumnga chungin cheng sing thum singa hlep theina contract thok phachin phei chu an zuna kan uai ani hi tuna chuan Barama chu an har tana keini chu har tum lo le harangai ti po la hrelo mi pui ham thatna lam do du pol sual sipai an la tam lutuk bai re thei pa thingtlang mihar sa te chena in sakna PMAYG nuaya in sing ni sang kwa zakwa somruk pasari sakturani lain sang sari zakwa somruk paria chau sak zo alania za somni paruk point panga pariat percent chau sak zo alani chau boka Mizoram chu ram chunga mire theite in sak chungchanga na thok thalo zwal jinga kan tel vele ta kan lar ve na te hi a chuanom lo thin mangte hei ha ram vei tuliana puroba tale puzoram thanga te chu ni ila sang ni somni pathum in thana hian katla lowang ti thu pui mangin faksel na hian kalo au to a
Purabata chu abial aizol kho pui lun lai tangin constituency keltil dewa ngai thei tura a in sona candidate dangte tran lo wang ni lovin sumin na thok thei ngai ani chuan Sintexin na thok thei ngai ani chuan atlin ngei arinom chimlama po Sintex litar zanga simplici hi an apply ve a athok na khop mai Congress MLA candidate pakhat chuan Sintex sem policy amhang ve a atangkai mel khop mai an kota Sintex litar zanga an hun rong mai chu tuk zana mu thein ambok sia atangkai viau mai the ni chutiang ni ma se alo chuana lam chut te la tha ang heng mi te hi khoya tanga local nge tiang deuh khan chutami chuani ye ti ko chat tur nei lo ma ila rin da ni ro kan nei thum tho an MLA development fund man dan te hi amak thei e mai puzora ma ero chuan abiala thak lova abial chu keltil sa ti a hria niang ani po hi atlin le mai karing tram tira a kauna noi zakwa pakom kha in than le don kumnga ral meu chuan noi za thum bor vela atlata deng mai kamrula majumdar zoram chanate anladam thosia an account amu ngotang ani lo chuan an in le leina nai in dap thut ni se engtak muangi mole rang sayapu Zanrei Noi David Silo pakhat na kan Christian na hi nek che phet ni se kan sa khwana alang fia zo kinarinom panhina political party thardina felfai sot tumai chuan hlem hle te dimwak lo pol hi piang zoi zoi se politics le sarkar na hi akal phim zo kang pathumna mizo te hian zol nei tunlai chhuak thara zelai chuan engkum le na levela po taima kan mamo zok palina chunglam hian mizo na ai chuan kan mimal le isu inkar hi achiar uluk zo kang pangana Christian zalen lutuk na hian Christian in thlada nominal Christian a hrin hnem pha zo kem parungna mizo Christian zinga Christian nek chep na ngai theilo Christian zalen na mangthiam si lo kan tam zo kangem pasarina mizo mi pui tam zo kin rui the thil ngol kan vei mek chu ko hran le politics hi ani pariat na mi hring nuna ti sa na langsar tak chu lansar du na poimo ni tumna le zaom tumna hi ani ya hei hi mizoram ko hran NGO le politics a zongin kan phe suau suau pakwana kan MLA nei to zinga ani hi chuan athin lung zong zongin rama mangaya a hausak pui velo ti ngam sak hi engzat nge ko tur kan nei somna ko hranin kan twal chung ko hran member chung kwa heng mi te ber chunga kan ti hi asum zong phei chuan abe tham thei bi ke pu editor I channel faksel na hi kalongai thlachrina abeng war thla ka tikhop mai MLA election chungchanga hian avoi khatna tan karon au chok ve tiang ram hruai tu tha le ram mangai tu ni in chu in nasa takin anin chir the luai luaya tunge dol soila mi puite hian kan hre theilowa kan hre phal lo boka chuti line zol nei inti pathian hriat tirna dong inti tam tak an lo pung zela pathian pakhat hne na tanga an thu don ainang lo vek mai si te hi amak ka tia Bible kan hu chu zol nei der an lo om tur thu le eng tir kowa ain siama lalpa na tian tiang engma ka hriat tir si lowa ti hi ani ole chulam chu tharau lam thu ni sela ke eng party ma ni ngai lo kumsom sari panga chuang to hian ka lo hriat thiam lo chu ZPM party hi mi hring lam taka po anvadoi omve do ta an pu nuwa do ti hriat le sia te hian kes anvasiam lo ve ti te karil ruwa alowoma tin MPF hian boruak thatna ti in election anvile moka ti lain MLA ta na kan du mm pi alinari ZPM chu namdang pasal nei an tia an sei sel luai luaya ZPM in an thu za in midang anin candidate tira Congress in Miriam Elrang chal
nam dang pasal nei tho an hmang lui le a boruak ti chelo turin kongzo an khap thunga congress bokin pura hula hovin aizol khopui le hmun danga kong an zo le a MPF kha khonge anoma ngati nge engman soilo engma na tho an nei lo ti hi keini le kan chen rual ten kan hmu da na ni e thil dik duwa